Ebusi ame mama kwaba edeba Blow Man Media. So YouTube you so I go by the name Blow Man and I am your proud American blogger. Unsubscribe to your channel now, no subscribe one my afin so no hit the notification bell no so edit amaye. Ebusi dada santo Oboy Siki boys aha kumewood papa penyin ha Ode insembi tuja efa insemo okoka fa Agya Koo dan sia osi ye no fast forward o chirem say asemo okoka ye a ekofa a whole lot of could generate a whole lot of controversies at the ban ho ye or say a NPP sika na ode esi etimia completing ni dan ewie na oko Angel FM bra ne Ike the unpredictable Kasano na woche mu say what he said people misinterpreted na asem no kind and asem no nko pese a trend na hit 5-pack film producers association no no emom entimi a hit the grounds very well emom issue for na a free nsem na okan ye ni mu no na okasa na woche mu say na enye se wo true shade bi ene de ama Agya Koo na se bibisa na emom no no pese o kire say Impo se eye 5-pack for eyi ni free mu se otukwan bebre oyese nti no ye gumu ni pafoforo na wabehye Agya Koo anan no still na akra no papa no entimi ankofom oda ho gira ne na so na yenhwe edan kese a wetimi apagya edesi wo yenkoti sene osimi ekire ensem numu FI. Don't forget to go by the name Blow Man. Subscribe to your channel na hit the notification bell no so FMI yeba. Enya movie sika no de asine MPP force o kan sa na me what me point here me gina so but point no emuma me hit ba hanen mom na be hit me yanka manfa politics no enrem kama fa enrem dia kidi party mase nti that's why make you point na nwi me make it bet woma drop story na nkasa ba bia ede no and woma fa ba bia anya de no because ehwana nkrofo ene enche ba bia ede na opese o chesen Agya Koo si da no 16 years or starting 16 years ago. Yes ye nyina so ye nim oh yeah we mini ba bia da ni sie dada futu abo no a wo si bo so and a 5-pack I frame producers no yeah womu ne di na bro 5-pack for no e di na bro e wo kwan be so womu yi ni firim say en wo kire no na 1-2 me kwa bro kire e na say enti sini no wonya kwa maye enti say yam build ni pa afro ni nyini firim no womu yi ni firim do womu yi ni firim no na chese sika no e ho no e mabio sika no odi sisi ni no pagya adani si obo so no sika no mabio no ja adani si ho ti sa cha mi na no woni instrument o timi ko trek ni adani ndi sa trek sika no fa be si dai esan se eno na ono so de ye no 1-2 ni bibia mayi na frisi ni mu so enti wo free mu chere e ho na me pa ka kire wo abrofo no wo ma ye di abro no eni sa sinifo no a abrofo wo ma di abro no omo ne hwan mu eni 5-pack fo no ayi abro ne Dabi producers film producers so omo nyina ka ho aha na me che wo mo ne di abro no e ma wanti manwie ne da sa abro so ka ho abro bai Wole buzia the whole video no na yakwa akohwe no wakansem pa na osanso etoa so eka se eye Agya Koo ade na ohihye ye ni nyina no he called Agya Koo because not that Sunday no na wo hu bia ne nitia edan ne se edan no enie and ofre Agya Koo ka che ne se Agya asem ebesi pa after se we bie wo dan ne celebrate your birthday ne wi no asem kese ebeden ebesi pa enti twen asem ya ebe na osheda etna ase ehye a planning bibia say what he said about Agya Koo and any nyina was just for hype
was just for hype. Yenko that video no so embrace ya. Amfa ho. Ne pa tu ne de. Wo di ejade. Ejade. Yes. Eno so hye. Me hye. Me catch eja say eja. You hear from me. Me ko bi o kwasi ada na me ko ho. Me wie bibia wie na catch say eja bra. Ne ni nkomo na me ni di nkomo na me chense. Obati ni ma ya bibri. Bet. Don't worry. Eti ensem no a eze obo no kokko. Me bo no kokko say beba. So baby am na ko redeem. Ah baby am dey fa no. Am dey Naro dey fa no. While am dey we fa bet. Enu anko hiti. I say wrong target. What is the target 5x4 no? One man me go amoso. It can dey never be 5x4 no mpoa. Mpoa. Say mu yi ni firi mu a wa head still our hit. Wa hit. Ade ne so atwa butu. Atwa butu am say ni water ni ko ba bi foforo. Na nsi ase ne obedi ya o. Hwan Eja. Ai. Na wi aso ba di dia dan ko a. Me am ko ka asem na edi matam no me nya omobo. Na so bi asma o. Me na me di yakwa akohwe aba no. Yakwa akohwe aba no. Na afi osanso ekasa che mu se eye Frank Naro ene Big Akwes nhihye ni nyina no eyono ana ehihye bibia Frank Naro birthday a party or celebrated ma Kumawood actresses ni producers ni nyina no efri bosom so no money ade on na share that planning or tenase no hihye bibia. He did that because of say almost say Frank Naro epema umuade oye yese ewo movie industry ni munti no oma sideline no omu njuso ni biem and ena wonye iska no to party ni de 5 pack for besiwo ifo aba besiwo Actors Guild for aba besiwo enti na eyade o hihye yesanko di betru shi di abo eye Kumawood actors ne film producers ni nyina but obeye bibia o wachiame into washesha no de amane chiame a ye friend e Big Akwes aka medwem yenko hwe da video no enso embrace ya me di se obi anu wo me chiame a me man kasa ono hwan Big Akwes o chiame ne Big Akwes onu na ya me di asem no man no onu apagya aba na dru dia dia eya o kan wani je o kan se de ope me kire no di wonka bia ba me se o kan se de ope o kan se de me pe no a enti attack de kɔ so a na mabesim na maka se ni nyi o chia me ho chi na no atu hu na maba na mabe chire mu enti me ka che no delay ena obi so baaye ena oba se ye ni hu komo na so asemu ekura ma de ama akwasi se anwumire opon adwuma on famra na so bia no wan fa amanti wow be fire wa de am fire ti mi fire wie no am sa friend se on so am fire en repeat de am de man no onka na so na control Big Akwes on so control me bi o control o kwa be so father and son ene ma be mu no no control amoaye se obi e kan no hwe na ntokwa na dis se obefrem no aka jem se oboy de adu no se gi se ukọ ntokwa be na ofre wo o bebre obi kire me obu okwa adi ntokwa bi okwa wonya frem kra dem hu se waka na semo a ba ntokwa be pa no to no safra akodi akire boba akopeche hu se we Naro case no Frank Naro de no me nam the story no man ho wona de ma Big Akwes so onye de oye no wona we say no safa pike for ya akoro ya na madwa wo mo ena o tena na o hye commotion no dabi o me ko ho no o mo ho anam se akora we wo sinim mo mpese mu di no betwa sinim so opema mo to ye onani so ade ne ade o to ne safra mu se mo mra de mu di mrika aba enti se baye bi anka ayere enya mo awie enti tema ye omuka se bi a wakọ no bosom one ade nyina wona hye sa ade me nam hye nam di makwasi se onye so on fa sa asem no to Frank Naro on fa to so man Fred Naro so amona mane se on fa obi ti wan de hye no ade ato akọ aduro so se de ba ya sa ankrofo no mo ko ho no mo yem ba hye wo no mo so mo jimi
Ni akwa aba no say nia ye nitia video na edi ehin no message say I go by the name Blue Man. Unsubscribe to your channel na wa subscribe wa my na hiti message na hiti the notification bell no e fa my makramo. Bye bye.